Nalazimo se na OPG Sretni Breg. Tu se održava likovna kolonija Kuda Podravka likovne sekcije Podravka 72. A slikari dolaze skoro iz cijele Hrvatske, dolaze iz Popovače, Međimurja, Varaždina, Križevaca, Đurđevca, Virja, znači i naših tu pokrajnih sela. Ovakva kolonija nije bila dosta dugo, baš zbog toga jer naša udruga ima dosta slikara, 40-ak, i mi dok imamo koloniju najčešće su zastupljeni naši članovi. Tema kolonije ovaj put nema teme, baš smo dali slobodnu temu, tako da svaki umjetnik da ono nešto najbolje od sebe, s voljom i nema teme. Danas umjetnici koriste razne tehnike, na kolonijama najčešće akril na platnu, baš zbog toga jer je laganiji za slikanje, to jest brže se suši, dok ulje na platnu se teže suši, ali neki likovni umjetnici koriste i ulje, neki akvarel, ali najzahvalnije su opet slike na platnu koje naprave baš zbog samog i transporta i nošenja boja na koloniju i tako. A bit ovakvih kolonija je najprije druženje, da se svi bolje upoznamo, razmijenimo iskustva, podružimo. Meni je jako drago da mogu jedno djelo ostaviti i tu, jer svake skoro subote odlazim negdje na koloniju prema vani, da je to u našoj županiji ili vani, ali recimo meni je jako drago da mogu i za svoju sekciju odraditi jednu sliku. Ovdje ljudi ima iz Varaždina, iz Križevaca, da ne vidim, iz više županije, čak iz Međimurske županije i normalno tu se srećemo, ne vidimo se po godinu dvije, pa se opet podružimo, popričamo i super nam je. A slikarstvo, normalno, tu produkcija toga slika na kraju kad je gotovo likovna kolonija. Rado se odazivam na sve aktivnosti gdje god mogu naše likovne sekcije Podravka 72 u sklopu Kuda Podravka. Bil sam tu već i prije na Sretnom Bregu, jako lijepi ambijenat, puno dragih ljudi ima, puno lijepih slika nastaje i normalno da se veselim svakom susretu sa dragim prijateljima, kolegama, slikarima koji dolaze i koji razmjenjuju iskustva pomalo i uvijek je lijepo vidjeti ono što nastaje u samom trenu na tim likovnim kolonijama, jer sama ova priroda, ovaj ambijent još uvijek nam daje onaj elan da volimo slikati, a to znamo i želimo i normalno kad god nas se pozove, ako smo u mogućnosti, odazivamo se na te kolonije likovne sekcije Podravka 72. Imamo drage prijatelje koji su došli iz drugih krajeva i ta druženja, to nas sve jednostavno zbližuje, mi se volimo družiti, volimo jedni sa drugima biti i jednostavno to nas drži. I nek samo ide što dalje tako, a mi oni koji volimo slikati i na licu mjesta uvijek uzmemo čisto platno, boje uzmemo sa sobom i napravimo sliku. Podravka i udruga Peški art, koju sam ja predsjednik i redovito surađujemo. Neki članovi Podravke su inače i članovi naše udruge, pa koristimo priliku da se međusobno jedni drugima odazivamo, da se družimo, a onda naravno i napravimo neke korisno, naročito kad su to nekakve humanitarne akcije, pa evo i onda i ova danas klubska. Uz ovo druženje je uvijek velim da su važna ta razmjena iskustva, zapravo između kolega, slikara, jer uvijek, bez obzira na dugogodišnji umjetnički rad, svako još može nešto naučiti. Ja običavam reći, čovjek uči dok je živ i umre bedast, pa onda evo u tom smislu razmjenjujemo iskustva, a naravno i ta nekakva upuštanja koja su naravno važni sastavni dio života, da u ovoj vrevi i gužvi svakodnevice da se nađe trenutaka i za opuštanje, da se malo relaksiramo, a onda kao što rekoh i nešto korisno napravimo, pa je onda i slikanje naravno isto važno.